Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar achir tu silin sang puya December ni khat atanga nakum January ni som thenga COVID-19 no tolerance drive kalpui tura chief secretary in kai shwena thupek achwa Lai Autonomous District Council LADC in thanpui ne tura ta na vote zon campaign zon avor to patheng chhomek ram chunga COVID-19 shikai thar singli sang khale zariat soman Prime Minister Narendra Modi chon tun hai agriculture lama insiam thana chon lo nei tu te tan kong tam tak a hong ti asoi Mizoram Chief Secretary Pulalun Mo Chongo State Disaster Management Authority State Executive Committee Chairman ni Bok Chuan December ni khat atanga nakum January ni som thanga COVID-19 no tolerance drive kalpui tura in kai shuna thupek achua atu suena soidanin COVID-19 shileng mek awangin Mizoram chunga po shikai mi sangthum za seri chuang nam to a thipui po hi mi engmoza tanam veta tun naya COVID-19 no tolerance drive kalpuya ni nuin shikai tharan tlatniama amai ro chu tual chunga tanga in kai chong an pungzel thung chu wangin in khwa khirna kalpui chungchanga le himna tura thupek jom konga in thada arem lowani ti chiang takin alang ni na soi December lo thleng tur hi Mizorama hun pui ani awangin in kai shruina te khau taka kalpui chun jom zelanga ya chu wangin COVID-19 no tolerance drive chu December ni khat atanga nakum January ni som thleng chun jom tur ani thua tar langa Ahma November tha COVID-19 no tolerance fortnight an man a thapuma an po sei tak in kai shruina le December ni khat atanga tran tur no tolerance drive in kai shruina hi adang lamna atam vak lova state pona tanga bongra phulu chungchang te state pona mishing phurlir thei chuale Mizoram lo chungchang te sarkar pi sakal dan phungte le district khopya mi pui kho khir dan tur de chu angai ni maya zandare de jingdar le chan ve inkar zan curfew chunjom turani a mi panga ai tam khom khap ani bok thule ma chu school college educational institute le training institute chu khar chunjom ani anga online mangin zitin an kalpui theyang zirtir tu te ron tura school kalpo khabri ani anga sakhobiak na hmuna mi pui pun khom na hoi hot phalani lova biak ina jing tong trai ero mi somthum banga ai tam lo tan nei phalani a Christmas e kumthar hun pui line sarkar program poimo biak ti lo mi pui hip thei program reng hoi hot khapani hei hian chiat ni that ni huam lovang dor la sum dona mun te chu in chok ni lovin in hon phal sakan ni a bazar dor petrol pump filling station de sum dona hmuna in hlatto ka omken ko chungchanga anei tu ten mo an phuranga thataka zomani ngei theinan LLTF le VLTF ten an mani bial chunga ma an la bokang ti ani December chakni somni tha chunga tan hin lir thei number kopkim lo le kopkim in tlan chok ani anga thotran ni lai ni le zir top ni ate lir thei registration number kopkim a top howan tananga thole ni nga ni le indri ni ate number kopkim lo wa top lir thei registration number nei te an tanang January chakni somni pakhat tha ero chuan kopkim lo le kopkim main tlan chok ani thungang pathian ni a englir thema tlan phalani lova in tlan chok hian jingdar ku atanga tlailam dar li le chan betlenga huama lir thei tlan khapa hian chanchumumi tele media sangsanga thokte ti amin COVID-19 do konga thoktu te chu ahuam lovanga zana pon chu khapoina huam lovang nimin le ni zan khan Mizoram shikai sompruk mu chu tharani a voin khan shikai en kolna sangsanga ommi sompanga chu dam takin an chuak thung heti hian shikai me khi zathum samsar pret an ni a shikai en kolna hmana tanga chu to za chu sangthum zali somli an ni a shikai to zong chu mi sangthum zere somni pathum an ni a anjinga mi pangai nun an chan to ani shikai dam le za thi za zela somret pakwa point pakwa pariat ani a nun chan hi shikai za ta tanga chutin za zela bial point pakhat pathum ani thung Sinot income pui in buat chena kal zela tunkar thotani tangani lani thleng khan Sinot Finance Committee voiza somthum pangana chu Jem Lloyd Hall Sinot officer an thukhom Sinot Finance Committee hi moderator Reverend Arlal Changlena kai shuaya Finance Officer report ngai thakani a report alan danin kumin chungin Finance Committee void hum le Finance Managing Committee voili an thua shipuileng mek awanga department sang har sana to mek te Sinot Hospital dur tlang tana Trunet Rapid Antigen Test na khol le tura malak mek ani thute tarlan ani tuntum Sinot Finance Committee hian thungai tur chop pakwa oma kotran mechi atanga donation man dia na chungchang te kumsang ni somni paka somni pani Sinot budget chungchang te ani a heng agenda sang te Sinot income pe pom turin chop chole ani ang Sinot income po in bo se na tana Sinot committee peng sang te meeting kal zela December ni le ni thum khian Presbyterian ko shona thune in chang ber .2 Sinot Executive Committee SEC and Truanga December ni li tangani saria Pastoral Committee and Truanga Pro Pastor interview nei ngalani ang nakum sang hi somni pakathian Mizoram Presbyterian ko shan chon puitling Sunday School ko shan ne arong bol na ti anzir dona hezir lai bu hi Reverend Lalzui thangazi ani a hezir lai bu hanzir lai somni pasiri omin
phek zan hi somnga panga ania cheng za somman ani Mizoram Presbyterian Koshan Puitling Sunday School Zilai Bui Mizoram Synod Noya Koshan Zongzong Te Zilai Bu ani Baka Presbyterian Church of Myanmar PCM Noya Phai Synod Pumpui Chuan an Zilai Bu tan an hmangve ngal zela Presbyterian Church of Myanmar le Mizoram Synod Partnership Agreement angin Mizoram Synod chuan kumtim kopi sang khatzet athonin Presbyterian Church of Myanmar hi apethin ani kumsang ni somni pakhat ni lai le berol thupui Zilai thupui tur hi Christian chung kwale nun hodan tha ti ani a Reverend PC pa chunga zi ani nilai le berol thupui bu hi phek zani somni panga zeta chani in chengza somle manani nilai le berol thupui Mizoram Puma Synod bugrum dor zongjonga leithei tura chhap chho to ani no pang Sunday School Zilai Bu beginner changa senior Zilai Bu tur ero chu sangni somni pakata chang hian Zilai Bu tharvek man to tur ni wangin Synod presa chutme kani a tuna changa re vaklova pe ani ang Lai Autonomous District Council LADC in Thanpui nei turatana vote zone campaign chona vote to pathleng chhome ka zirtop ni December ni likhen LADC members somni panga thangchuak turin vote thakani ang LADC hen Shrileng wangin ponama campaign borak hriat tur aumu mal olaim candidate le anmani puitu te chon vote zone nai an be ingor chhovio to a mi ina luta anmani vote tura som chu campaign man rolang sar berani mek lain Shrilenga wangin chung ko engma za chon inleng ni andulo wangte campaigner te pon intinalu an hre boko wangin telephone ne social media lampo tumdang aina sa in than be pui thak nan hian man ani heti lai hian Longklai district board sap chuan December ni khat atanga ninga thleng Longklai partial lockdown a puanga in than pui nai to taka Longklai shikai mu chhuan bel zel ani wangin hri hi mi puya adar lo nan tele shikai te hnu chui ol samjok nan te Longklai district level task force thu khom chuan December ni khat atangin Longklai a partial lockdown pon ni setin rela partial lockdown hi December ni nga thlenga o tu ni in Longklai borsap district level task force chairman ni bok Dr Andrew H Wanal dika chuam nimin khan Longklai khopui chung partial lockdown a ponani thui hriatir na ti chukin in kai shwena turpo ti chuak ngal ani voin pathian ni November ni somni pakwa hi Mizoram Baptist ko shan ni poimo rolban loteni ania hemeni thupui chu thil ti le ti takzeta mangai na ti ani kumsang ni pariat atang khan November pathian in hnung bera rolban loteni manthina ni a kumina ero chon COVID-19 Shrilenga wangin ko shan ni poimo sang ne program te man hlei the ani taklo wangin rolban loteni po hi bek in nama man the ni talawa Koshan hoten mani chung kwa chawa aram chan anga hemini puala hun mang thau turin koshan shwai tu ten an nge nani rolban no teni puala program audio visual production ina buat saya LPS le zonet ate khonwar channel le YouTube lama te enthe ani ang chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puanani ramchunga COVID-19 shikai thar singni sang khat le zariat soman oma ti hian miram chunga vei mu cho to zongjong chu no somko pathum singkwa sang ni le zakwa somni anam to a Union Health Ministry chon mi zali somko parukin anthi puile thu puangin shria wanga thi to zongjong hi noi khat sing thum sangrung le zathum somko paruk anam to a tundin munna hian shivei enkol mek hi noi li singa sangthum le zakwa somnga parukan oma Narkar somni pilikal chungin shivei enkol dami singli sang ni le zani somko paretan oma shivei enkol dam to zongjong hi noi somret pariat sing ni le zani somruk pasiren oma hei hi zazela somko pathum point paruk pariat ani Prime Minister Narendra Modi chon tun naya agriculture lama insiam thana chon lo nei tu te tan kong tam tak a hong ti asoi voina All India Radio Man Ki Baat program a het hui soin Prime Minister Modi chon lo nei tu ten heng dan thar te hi hun rei tak an phut to ani thu soin a sarkar chon hethil ati hlotlin sakta ni atia hun engama chen ngai tu ani nuwa parliament chon dan thare pomta a heng dan thar te hen lo nei tu te har satna asut ken ba ka antan chan vote thar le rem chan thar an nei pha ani ati bok Union Home Minister Amit Shah chon lo nei tulung oil unalan tir te chu sarkarin in biak nei pui ain pe thua soi vana chanchambu mit akomna he thui sen push a chuan Union Agriculture Minister in December ni thuma in biak adu thua soya sarkarin lo nei tu te har sena to te chinfel le until phut ngai tu sakturin ain hong rengani atibok chanchin thar cherti top nan atlang pui December ni khata changa na kum January ni som thlenga COVID-19 no tolerance drive kalpui to chief secretary in kaishuna thupek achua Lai Autonomous District Council LADC in Thanpui nei turatana vote zone campaign chona vote to pathleng chhomek ramchunga COVID-19 shikai thar singli sang khale zare soman om Prime Minister Narendra Modi chon tun naya agriculture lama insiam thana chon lo nei tu te tan kong tam tak a hong ti asoi chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani